abeebyokwerinda hamwe n'abashuubuzi bazorana amisho omu tawuni kanso ya Lyantonde omu disitulikiti niyeemwe obwo aba batandikaho ekikwekweto eky'okubinga abatembeyi hamwe n'abo abarikuguza ebintu aha nguuto. Ekikwekweto eki kyaba kyebembire omu mukuraka wa tawuni kanso ya Lyantonde kandi ababingwa aha nguuto haba harimu abakukoreraho eby'emishuburo ya mobile money, abarikuteeka ebyokurya aha muhanda hamwe n'abandi baingi. Abamwe omu bashuubuzi bareebaho barikupangisa bakanyama okubayambaho kutaasya ebintu byabo omu maduuka ng'obundi kikatangiriraho ebyokwerinda aba nibatwara buri kimwe kibashanga. We Arnito Juliet orutawunikiraka wa tawuni kanso ya Lyantonde yashoborera ngu abatembeyi aba abarikuguriza ebintu byabo aha nguuto bareesireho okuhayahayana hamwe n'abamaduuka kandi abo batarikumanya ngu abamaduuka bo nibashashura emishoro eri ahaiguru. Turimugezaako okutereeza ekibuga kyaffe eky'e Lyantonde kubanga akaseera wakavuddewo mukimanyi mwenna nti tubadde mu political season, wabaddewo okukyankalanyizibwa etutasobola kukiteekesa mu nkola. Wabaddewo disorder nnene ng'abantu bakolerawo batalina kukolera. Ono ow'edduuka alina omusolo gw'asasula okutuuka ewuwe kikuzibwalira gwe nga kasitoma nti oli owesigira ali muki ali mu maaso ate era mu ngeri emu abantu bano bakolera mu maaso waliwo engeri gye bakyankalanyamu abali emabega. N'ekyo twakaanyiza nga kanso tulina okuzza embeera mu butuufu bwayo. Omuringo nigwo gumwe tawunikiraka yayongere yarabura abashuubuzi aba obutagaruka kukorera eby'emishuburo yabo aha nguuto ng'okwihaho bagenda okwo ebi beetebeekanisize kukorera. Bazeemu era netubalabula okusembayo netubaga nga tetunajja mukole ki mutereeze kubanga tulina ebifo ebirala mwe bayinza okulaga okugeza nga aba parking twakkaanya oba ne tubagamba nti badde mu taxi park kubanga ekifo ekipakingibwamu weekiri. Waliwo n'ekifo ekirala abatipa lorries oba parkinga ngera bayinza okugenda ne bakola ki ne bapaakinga eyo. Omuringo nigwo gumwe Damulira Ali Bongo orumeya wa tawuni kanso omusya oruherize kurondwa yayereka obutashemererwa omu muringo ogw'abashuubuzi babingwaho aha nguuto kandi yagira ngu eki nikibaasa okwongera aha buhenda biragiro omu kicweka eki. Nga nze meya sibimanyiiko kubanga sinnabakulayizibwa naye naalibadde wandowooza nti abantu baffe okugenda okubagoba singa bamaze okubatetenkanyiza ekifo ekituufu mwe balina okulaga ate nga bakikoze bulungi. Naye essaawa zino bw'otunuulira abatuuze baffe buli gwe bagobye bamugobye anoonye gy'alaga naye nga yennyini tamanyi wa wakola ki wakulaga. Bo bamwe omu bashuubuzi ababingwa aha nguuto egi bareeba barikwerariikirira aha bw'amaani ag'ebyokwerinda bakozesa kandi aba bashaba tawuni kanso ngu ebanze yore kasasiro aha nguuto omu tawuni kanso ya Lyantonde leero bwanyuma ebone kubabinga. Bakozesa obukambwe bungi nnyo n'okusinga tawuni kanso. Owa poliisi ayagala atuuke ku bintu atwale bitwale. Ofuna bulungi kubanga akimanyi nti bw'atwala omufaliso gumu n'otagunona ye ng'afunye ekyokwebakira. Nsaba nga tebannayoola mifaliso gy'abamuva wala kutwala nkoko z'abantu bansoose ne bayoola kasasiro kubanga ku katale tolina nawe oyita Lyantonde yasinga kasasiro. Omufaliso wagutwala gumu tegugenda kukomawo tegusobola kukomawo guba gugenze. Abasajja abo si bangu abo naye olaba nga tuteesa mitiya gaasi fene tumutya tulina balance era tutuba kulwana wadde twali tugendagende fasi gy'omusajja. Gashakwa Bashir Karema habwa Tayari West omu Lyantonde. Oyagala kyapana